Assalamualaikum pamulo buka. Yo bismillah katu dimulai. Yo salam sampaikan. Kaparintang-rintang hati, kapambayi kawa selama ko. Kami datiangkan carita randai, mudo berapi yang tangkang. Tipak carita koma ibarat urang menggulai. Ko ndak padah dalam dunia. Kau nak asin tak garamnya, kau racik bawangnya kau kurang luih, mohon dimamak samparunukan. Manu segala ninyak mama, alim ulama jadi pandai, ipa bisan baku jubaki. 100 adu menyemandu, 100 sanak sadunya. Kau ada salah di jangganya, rila je maaf kami minta. Kau bau gandang pandai lagu, maka barulah kabar aku. Ada yang balik aku pusaku barulah kalian tahu. Sekian sambah dari kami.
Balai-balai basimpang tiga sasimpang jalan kapacuan sasimpang jalan kapacuan. Sungguh randai paminan mata dunia akhirat jangan lupakan dunia akhirat jangan lupakan. Dibuka curita randai ko mudah berapirang imbaukan mudah berapirang imbaukan. Urang pahlawan ka urang tua katorang tua dilengakan katorang tua dilengakan. Mari tudang ngabaritonya randailah jatuh maso itu randailah jatuh maso itu. Malah tu tuan mudo kuah. Tadi nyo surai dan menunggu di siku. Alah dan tunggu dah dari sebuah. Sampailah jam 3. Tak je nak nampak puncak hidung itu. Dan pak paling malai bana je kurang yang dak on time ku kuah. Pak pangjuah. Kau bantu ikut ajak dan masuk sekolah di lain. Masuk sobat jo dan jo guru rancak tu. Senang hati dan malah tu tuan mudo kuah. Gak! Gak! Malah pak bajau. Gak! Pak bajau aku bang. Oi! Itu tuan mudo. Pekat
belakang kok. Ambo ndak pakak tu tuan. Ambo cuma gagaknya tuan. Bakon dah yon den main bau. Yo tu tuan lah lamu bana. Lamo den kejam. Matanya den kang ini cek. Den menyuruh tipu jam dah. Jam 10. Anti tipu jam. 7. Sampai jam. Tu 3. Kini bertanya den kang. Siapa le? Tu tuan mundur nan ele. Bakon den le den bayar pun dah. Pokok tu tuan mundur nan ele. Ayo sekarang lah. Apa mau kasih tu tuan kini kuah? Mudik tu gua. Hilang dulu nak renjing tuan. Hidup den kamari bedo yang gua. Kok kaden bawa bana bakar rajo harilah siang lah. Kok kaden bawa bana lah lo bosan lo dah lo kalau lo sia. Kok kaden bawa bana bang. Pitih tu bana dah doh. Sedangkan pose 2000 nya dia dapat dia. Anak kan pek dia. Anak ada. Tak kena dia ambo tuan. Amat tu tuan sudah menjuajawi Pak Patang Gondak. Menjuajawi? Dari mana pek nak si itu? Tu tuan dah update dah. Dat adik jam Pak. Nak jalan hang mah. You mana tuan? Iyo tuan dah. Kamari lang lu. Dak tu tuan sudah menjanjawi Pak Patang Gondak. Yo. Tu pitih tuan. Pitihan kejang ini bro. Tapi piti sudah menjuajawi tuan. Aden saya nak tahu mak dan jual-jawi tu. Betul lah yang siap mak dan. Ayolah. Kemudian tu biar dia pulang lu. Tunggu sini tempat besok dia. Jadi tuan. Tak tahu selalu. Tuan tunggu sebentar tuan. Alai. Kapai kemau tu tuan. Tapi dia enggak pulang lo. Siapa le? Tuan dan ele. Den jona nang kecen le na. Yo tuan. Di alia kapayo sinanjuan tuan oi, alia kapado mandekan duang dua jo diri gadis saulah. Pilih sayang sama yo kok betu sadang aja mati. Kok pagi pergi sekolah, kok sanjo pergi mengaji, pulang mengaji, lalu di rumah lagi. Jadi mak, Jangan ditiru selpo udara pia. enggak mak. Ya tipu udara. Yalah jalan mak. Ondeh nak kandung nak bujak mak. Jika awak orang Islam ke mak, masuk ke rumah, tolonglah baca salam nak. Mak bunyinya mana? Nak kandung nak bujang amak, ubek jari palare damam. Jika orang tua sedang bakat donak, tolong didengar elok-elok. Usah anak malawan, apa lain? Amak pun nyinyir benar. Oi mak, den inilah kadang mak. Indak usah mak gak den. Den jumpa di den. Indak sia nak menyang. Den judi di den. Indak sia nak melarang. Oi mak, den kini kapai. Kini mak lagi ada pitih. Ondeh nak, kok pitih nak minta amak nak bapitih dona. Aku kata mak, itu dan dibawa kasut tu pitih sia. Itu pitih uang sekolah dia anak nak jual. Dia angkat sekolah kau ambil lo pitih tu nak. Den kini anu Tidak, jangan mana.
piti amak kan? Itu piti dia memanah, jangan diambil ah. Dan kini kapai. Tengok kini tu Aden. Ini udah besar sekolah.